Pemirsa kebijakan efisiensi anggaran Sani Ageng Kelaksanayang ritat kala pengrauh masa pandemi COVID-19 yening sayhang sareng ri tepengan mangkin. Indikain ucap kewedarang gubernur terpilih hasil Pilkada Bali war sekali tali 4 Iwayan Koster. Wayan Koster mausang ritat kalau COVID-19 dawak punika kemargian efisiensi anggaran sani pinih agang anutin instruksi presiden sani mangkin. Punika mawinan dani nureksain yening kebijakan efisiensi anggaran puniki nenten ngandekang pemargi program-program prioritasnya nih ritat kala ngadeg dados gubernur. Paiketan dani mausang efisiensi anggaran nenten ngandeg nanging kapasitasnya nih kirang akidik inggih punika anggaran perjalanan pamekas ring Provinsi Bali kekantenang wesanannyane nenten dahat akeh. Dani sampun reksain makesamian baganyane. Dani ngawawahin anggaran perjalanan dinas memotong kantor 50%. Rapat-rapat makanan, minuman, operasional, pemeliharaan, sah infrastruktur fisik sanika sokong saking dana alokasi khusus dados pahan sanika kirangin. Dane mausang yening pamargi kebijakan efisiensi wanta anutin instruksi Presiden Prabowo Subianto sane wantah mata tujuan pinih becik ngewangun APBN APBD sane sehat fiskal pusat miwah daerah. Inggian kebijakan efisiensi anggaran wantah pinaka usaha ngelanturang instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja ring sajoning pemargi APBN miwah APBD tahun anggaran kali talis lai. KMB Bali Pos.